Postoje ljudi koji govore previše, koji objašnjavaju svaki pokret, svaku misao, svaku emociju, koji pune tišinu rečima koje često ne znače ništa, a onda postoje oni drugi, oni retki, oni koji kažu najvažnije stvari bez ijedne reči. On je bio tišina. Ne ona neprijatna tišina koja te čini nervoznom, koja te tera da govoriš bilo šta samo da popuniš prazninu. Ne ona awkward pauza koja kreira nelagodnost između ljudi. Ne. On je bio ona tišina koja te grli, koja ti govori da si bezbedna, da ne moraš ništa da objašnjavaš ni dokazuješ. Tišina koja ne zahteva, već daje. I ja sam tu tišinu najviše volela. Sjećam se prvog puta kada sam ga vidjela. Bio je kasni septembar, lišće je počelo da menja boju. Sedeo je u uglu kafića, čitao je knjigu, a oko njega je bila ta aura mira. Dok su svi drugi bučno razgovarali, gestikulirali, smejali se glasno, on je bio ostrvo tišine u tom haosu. Čak i konobari su hodali tiše oko njegovog stola, kao da su osjećali da ne treba da naruše tu atmosferu spokoja koju je nosio sa sobom. Nije bilo potrebno da mi kaže koliko godina ima, šta radi, odakle je. Njegova prisutnost je govorila umjesto njega. U njegovim očima sam vidjela priče koje nikada neće ispričati, dubinu koju nikada neće objasniti rečima. Vidjela sam inteligenciju koja ne mora da se dokazuje, snagu koja ne mora da se pokazuje. Kada je podigao pogled prema meni, osmeh se pojavio samo u uglovima njegovih usta. Nije rekao zdravo, nije pokušao da me impresionira duhovitom rečenicom ili originalnim pristupom, samo je klimnuo glavom kao da me poznaje oduvek, kao da smo se sreli u nekom prethodnom životu. I u tom trenutku, u toj tišini između nas, razumela sam nešto što me je promenilo zauvek, da se najdublje stvari ne govore. One se osjećaju, one se prepoznaju, one se žive. Prvi put kada smo se sreli van kafića, bilo je u parku. Hodali smo sat vremena, možda 2, a rekli smo ukupno 10 rečenica. Ali nikada se nisam osjećala manje usamljeno. Njegova tišina je bila puna, bogata, živa. Nije bila praznina koju treba popuniti, bila je prostor u kome sam mogla da dišem. Naša veza nije bila građena od obećanja, nije bilo velikih izjava ljubavi, dramatičnih scena, beskrajnih razgovora do zore o našoj budućnosti. Umjesto toga, bilo je prisustvo, čisto, nepomučeno prisustvo. On je bio tu, jednostavno tu. Kada sam bila tužna, nije pitao šta ti je ili pokušavao da me nagovori da pričam o tome. Samo je seo pored mene, uzeo moju ruku u svoju i sedeli smo tako. Njegova tišina je bila glasnija od bilo kog uteška, toplija od bilo koje reči podrške. Kada sam bila uzbuđena zbog nečega, novog posla, dobrog filma, lepe vesti od prijatelja, nije rekao divno ili bravo ili postavljao milion pitanja. Samo bi me pogledao tim svojim pogledom koji je govorio vidim te, razumem te, deli tu radost sa mnom. I ja bih se osjećala viđeno na način na koji se nikada ranije nisam osjećala. Njegovi dodiri nikada nisu tražili dozvolu. Jednostavno su se dešavali. Ruka na mom ramenu kada bi prošao pored mene, poljubac na čelo kada bi ušao u sobu, zagrljaj koji me je okružio bez najave, ali nikada bez dobrodošlice. Njegove ruke su znale kada me je trebalo dodirnuti, kada sam imala potrebu za blizinom, čak i kad je ja sama nisam prepoznala. Drugi su govorili da je čudan, da je previše tih, da sigurno skriva nešto. Prijateljice su me pileale, o čemu pričate? A ja nisam znala šta da odgovorim, jer mi nismo pričali, mi smo komunicirali. Preko pogleda, preko dodira, preko te nevidljive, niti koja nas je povezivala. Ali ja sam znala istinu, on nije skrivao ništa. Jednostavno nije osjećao potrebu da svoju unutrašnjost pretvara u reči. Bio je kao duboka reka, mirna na površini, ali puna života ispod. I ja sam naučila da ronim u tu dubinu, da čitam njegov jezik tišine. Volela sam način na koji je jutrom pio kafu,
polako, zamišljeno, kao da svaki gutljaj nosi neku posebnu poruku. Volela sam kako je gledao kroz prozor kada je padala kiša, sa tim tihim osmehom koji je govorio da vidi nešto što ja ne mogu. Volela sam njegove ruke, snažne ali nežne, uvek tople kada bi dodirnule moju kožu. Volela sam što nikada nije grabio za telefon u mojoj blizini, što je mogao da sedi sa mnom na kauču, oboje čitamo različite knjige i to je bila najsavršenija družba, što nije osjećao potrebu da svaki trenutak popuni aktivnošću ili razgovorom. U njegovom prisustvu nisam osjećala potrebu da budem neko drugi. Nisam morala da budem duhovitija, lepša, pametnija. Mogla sam jednostavno da budem ja, sa svim svojim manama, strahovima, čudnostima. I on je to prihvatao sa tom svojom tihom milošću, koja je bila glasnija od svih komplimenta koje sam ikada čula. Spominjem ovo jer želim da razumete. Njegova tišina nije bila nedostatak. Bila je dar. Bio je čovjek koji je govorio srcem, rukama, pogledom. Čovjek koji je znao da ponekad najvažnije reči nikada ne treba izgovoriti, jer kad ih izgovoriš, one nekako postaju manje važne, obične, svakodnevne. Ali svet oko nas nije razumeo. Ljudi su očekivali da budemo glasniji, dramičniji, vidljiviji. Očekivali su scene, svađe, pomirenja sa velikim gestovima, a mi smo bili tihi. I u toj tišini ja sam prvo pronašla mir, a onda, vremenom, počela da pronalazim pitanja. Vremenom ta ista tišina koja me je privukla počela je da kreira praznine. Ne u njemu, u meni. Počela sam da se pitam šta misli, šta osjeća, šta planira. Počela sam da tumačim svaki njegov pogled, svaki gest, svaku pauzu. Da li taj osmeh znači da je srećan ili je samo udvoran? Da li ta tišina znači da je zadovoljan ili se udaljava? Možda sam se promenila. Možda sam počela da tražim ono što on nije mogao da mi da, reći, objašnjenja, potvrde, planove za budućnost izgovorene naglas. Možda je društvo oko mene uspjelo da me ubedi da ljubav mora da bude glasna da bi bila stvarna. A on je ostao isti, tih, prisutan, pun ljubavi koja se nije izgovarala, ali se osjećala u svakom njegovom pokretu. Svađali smo se u tišini. Njegove povređenosti su bile neme, moje frustracije su se gušile u nedorečenosti. Pitala sam ga, šta osjećaš, šta misliš o nama, gde vidimo sebe za godinu dana? A on bi me samo pogledao tim pogledom koji je govorio, zašto treba da se kaže ono što se osjeća, zašto treba planirati ono što se živi. I tu sam shvatila našu fundamentalnu razliku. Ja sam počela da verujem da ljubav mora da se kaže da bi bila stvarna. A on je verovao da prava ljubav ne mora da se dokazuje rečima, ona se dokazuje postupcima, prisustvom, vernosti trenutku. Pokušavala sam da ga promenim. Govorila sam mu, reci mi da me voliš, reci mi šta planiraš, reci mi kako vidiš našu budućnost. A on bi me poljubio na čelo i rekao, zar ne vidiš, zar ne osjećaš? I vidjela sam, osjećala sam. Ali nekako sa vremenom to više nije bilo dovoljno. Htjela sam reći, htjela sam obećanja, htjela sam da čujem svoju budućnost isplaniranu njegovim glasom, ali on nije bio čovjek koji planira naglas. Bio je čovjek koji živi trenutak po trenutak, duboko i istinito. I ja sam počela da tumačim to kao nedostatak posvećenosti, a ne kao način življenja. Počela sam da vidim njegovu tišinu kao distancu, a ne kao intimnost. Ne znam tačno kada je otišao. Možda u onom trenutku kada sam mu rekla da moramo da razgovaramo. Možda onda kada sam počela da tražim obećanja koja on nikada nije davao. Ili možda jednostavno nikada nije ni otišao. Možda sam to ja otišla u potrazi za bukom koju sam mislila da želim. Posljednji put kada sam ga vidjela rekao je samo, nadam se da ćeš pronaći ono što tražiš. To su bile možda jedine reči koje je izgovorio tog dana i bile su savršene, i bile su tužne, i bile su konačne. Posle njega pokušavala sam da volim glasne muškarce. One koji objašnjavaju svoju ljubav, koji planiraju našu budućnost naglas, koji me zasipaju rečima, komplimentima, obećanjima. I svaki put sam se osjećala prazno.
Kao da je sve to samo buka koja pokušava da sakrije nedostatak pravog sadržaja. Shvatila sam da postoji razlika između muškarca koji govori o ljubavi i muškarca koji ljubav živi. Prvi ti objašnjava svoja osjećanja, drugi ti ih pokazuje svakim danom. Prvi ti obećava budućnost, drugi ti stvara sadašnjost vrednu pamćenja. On je bio drugi tip i ja sam bila suviše mlada, suviše nesigurna, suviše zavisna od tuđih mišljenja da to razumem. Danas, kada ljudi pitaju kakav je bio, ne znam šta da kažem. Kako da objasnim nekome ko nikada nije bio voljen u tišini, šta je to značilo? Kako da opišem muškarca koji je govorio srcem umjesto ustima? Kako da prenesem osjećaj potpune bezbednosti u čijem prisustvu sam živela? On je bio tišina koju sam najviše volela. Tišina koja me je učila da se najvažnije stvari ne govore, žive se. Da prava bliskost nije u rečima, već u sposobnosti da budeš potpuno svoj pored nekoga, bez potrebe da se objašnjavaš ili opravdavaš. Možda ga više nikada neću vidjeti. Možda nikada neću pronaći nekoga ko može da bude tako ceo u svojoj tišini. Ali nosim ga sa sobom u svakom trenutku mira koji pronađem, u svakom pogledu koji kaže više od 1000 reči, u svakom zagrljaju koji ne traži objašnjenje. Jer naučila sam nešto od njega, nešto što će me pratiti kroz život. Ponekad je najglasnija ljubav, ona koja se nikada ne čuje. On je bio tišina i ta tišina još uvek me voli.